بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمري على من واهك دكان دستو فاوا موضوع كي مسلمون کے مدوگا باباون وفدن دماوا باي صوبتك بهكت ميگه تفاوت ات باور صوبتك على من اسلامي امتوگا එකක අනිකක නෆරත් තෙරිවේ බෑබෑවේ අදාවත් තෙරි උමුගා එකුලෙවිගෙන් වේ අලගොන්න මේගේ බයික් නොකුතාතක මිරේගේ දරුස්ක ඉරාද කරවියා අදිවල වාලා මිරේගේ දරුස් තයාර කුරුමට්ටක අලගොන්න බලාලි රුගා شيخ فوزان حفظه الله ليوافا ني موضوعا ليوافا فوتك أقول فينون إيجين أقول معلومات نجاح إيجا شيخ فاها كفر باي صوبتك أبهيبتو أقول ميثان جراد كوري واحد دكا هذا شكلني أقول من إسلامي مجتمع هوريها إمامس قبول كوري مجتمع كي إبايك إسلامي أمتك إن أمتك كيت القرآن كسيف قربا فني سيقط إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هم كشور مي إن أمتك كم قاوا تبامن أمت وأنا ربكم هم كشور تبامن بيرس كلامي تمنس كلام فاعبدون تمنس كلام تبامن تقوى رواش أنا قاعد فاتقون تمنس كلام تبامن تقوى رواش هم مي آية مديها قدني उम्मतकी එක්කවන්ත එ ෆරාතෙක්ගේ අලුවතිකම ඊමාන් වා බයක වී හිඳු ඒ ඉලාහු බාවාලෙවි ෆොත ඊමාන් වේ ඉලාහු ෆොනු වෙවි එම්මෙහා රිසාලතක් අදිකේ තවුන් මෙන් ඊමාන් වා මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙනස්තේ රිසාලතක් අලුන් මෙ හිකිවා හිඳුගා උම්මෙ වාංජෙන් එබ්බෙක් එහෙන් නමවස් මිකම් මෙහු එක්කමුගා විය සල්ගොන් මෙන් මුජ්තමාව තෙරේක ඉස්ලාමී උම්මත නිස්බෙ වේ එහෙන් නමේ සාදාවත් තරිකම් වනි හිතාම පුරා දරජයක ගොස් ඒ මුස්ලිමෝ කානේ මුස්ලිමක ආදේතරේක දෙකේ ගොයි දක්කා වාහක පුරා මුආමලාත්තන් එයි මුස්ලිමුන්නා කුරන් හේවනුවාරු මුආමලාත් අදි මුස්ලිමුන්නා බෙහෙගොතු මුස්ලිමුන් දක්කන් හේවනුවාරු වාහකත් එහෙන් නමේ සම හුරිහා මෙන්න කීවස් මුස්ලිමු كيد القرآن قال الله سبحانه وتعالى وحي قرافني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تبامهم الله سبحانه وتعالى وافشوا هفات تاشي أي تبامهم بابا نواش مثال قالون من إمم بس دكا واه كمل وريها من هفنجني الله سبحانه وتعالى قفتوه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جنستبي قطوه إهن نام بس إدعوا قرآن هندوغا بس قالون من بسنو تفاتوا بابا يفهمون මේ ආයතුගා මේ හගීගී එක්වරිකමකුන් එබ්බාවන්තකමකුන් මිස්තකුන් එබ්බාවන්ත වානේ සිෆා කීතු කුර්ආන අල්ලාහ් තාලා බයාන් කරවා ෆවේ එකලං වහී කුරාෆනි වذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تبامهم الله سبحانه وتعالى نيومك هندم قراش إذ كنتم أعداء تبامهم ويمو عداوة تربيكم فألف بين قلوبكم دين الله سبحانه وتعالى تبامن هيتن اكور كرفي فاصبحتم بنعمتي اخوانا ادي كلاغ نيمتون تبامن نكي اخون كم غاويمه اهم ميتن مي اگني الله سبحانه وتعالى فتا اكلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم گوي اي اسلام دين ايگا هيفيتم گ ساوون بايگ هيتن اكوريون اي بايگ اكوري واඩ گوي هيتوگا نفرت تريما ميستم تريگا نفرت تريكم فده එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සෆ්ත සීදා කුරබන් අංගවාෆස් ඉංගවි ලා තඛ්තලිෆු ෆතඛ්තලිෆ කුලූබුකුම් තිබාමිහුම් බාබා මේ තෆාතු නුවාරේ සෆ්තකුග ඒක නතිජාකි ෆතඛ්තලිෆ කුලූබුකුම් තිබාමිගේ හිත්ත තෆාතුවා ඒක සෝබු හිත්ත තෆාතු වීම අල්ගොන් මෙගේ තෙරේක කුරේ මුආමලාත් හොග මිදෙන්නේ තෆාතු අදාවෙත් තරික අන්න මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්
حديث قرآن فوني فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تبامهم قترين فها آس أولي بيكا فنان ورقنا تفاوتك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تبامهم مچن هټه تمن کده اغفان سنتا تدمو لبيكم با خلفاء الراشدين سنتوا تمن کده اغفان فوق هيفو تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس ايغا تبامهم هفاټاشه ادي تبامهم كولو دتكم دنگلا نيغ هفاټاشه මිතාග මේ ඉෂාරයක් කරණි ඛියාල් තෆාතු බෑබෑවේ දා හිඳුගා එම්මෙන්ගේ විස්නුම් වාංජහේනි එම්මෙන් ජමාවා එච්චෙක්කමග වාංජහේනි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙනස්ත විගොක් අදිය ෆෝ එක ෆානුග අස්සාබේ කලුගි ගොක් එහෙම අල්ගොන් මෙන් ඒ තබාවා උසූලක තබාවා මන්හජකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ ෆොතා මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ගොක් ඒකමග වානම एक माने कि अल्लाह को फै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ने इससे गोस्वावा सलफु सालिहुन विष्णि वडागिन गोता ए गोतन अलगोन में दाकम गवानमा बाबा उमक जागे नोना ये मनहज ए उसूल अलगोन में के विष्णु दाकम गवानमा बाबा वाने एबस जागे नोना ने ए कोम्मे हालत गावस मुस्लिमु कुरियन नेरेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फता एकलांगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ने कुरिन इससे दन्ने फदाय එම්මෙ හේව කරුණුග අහුළු වරින්න ඒ කුර්ආනා සුන්නේ විස්නිෆාවා ගොතුග මතීග ඒ උසූල්තෝග අලීග කොම්මෙ zamaneges මුස්ලිමු පුරිය දාංචේ එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවි ඉන්නනි තාරිකුන් ෆීකුම් මා ඉන් තමස්සක්තුම් බිහි ලන් තදිල්ලු බාදි තිමන් කදේග ෆානු තිබෑමිහුන් ගෙතෙර දූකුරවා ෆමිදනි එච්චෙක්ගා තිබෑමිහුන් හිෆාට්ටාගෙන් තිබියා හිඳකෝ මගුෆුර දිගෙන් නුදාන එච්චෙක් කිතාබ් අල්ලාහි ව සුන්නති أي الله تعالى قفتا تم النبي صلى الله عليه وسلم سنة شيخ صالح الفوزان حفظه الله وداروي فجماعة المسلمين كلها مرجعها شيء واحد مسلمون جماعة وريها من مرجعك وصولك وانجهني إن أصلك أي الله سبحانه وتعالى قفي إفتا نبي صلى الله عليه وسلم قتا أرغن منكم حالتك قابس دانجهني كيت قرآن الله سبحانه وتعالى مسلمون خلاف بابا واحدوغا خيار تفات واحدوغا امر قروا فوني الله سبحانه وتعالى بفدشا اكلام النبي صلى الله عليه وسلم के सुन्नत एकन रद्दको एक होता एमने रुहमा एक माने की एकन कबूल नुकुरमा तिमाया बारवाला एहन एबे सिफे उलगे नुवाने एकन कबूल नुकुरमा तिमाया नुफूज फोरवा एबे फराते ए तिमाग मैम फैंकम गावियस नोता तिमा निस्बवा जमाअ नोता पार्टी कम गावियस नोता तिमा निस्बवा वाकी फिकुरक कम गावियस अल्लाह सुब्हानहु व तआला गफय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोय या खिलाफ वाकम गानमा ए हुरिया अच्छे दो कोफा या दिमाला दांज है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवी इन अल्लाह यरदा लकुम थलाथन व यकरहु लकुम थलाथा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तीन कमे तिबा में रुस्वा वडिगंबे आदि तीन कमक अमेदु एकलांगे तिबा में हुन्ना रुहिवडी नुगन्नवे यरदा लकुम अन तअबुदूहु व ला तुश्रिकू बिही शैआ एकलांगे रुस्वा वडिगन्नवे तिबा में एकलांगे हामे केन अलकम कुरमशा एकलांगे नु हेब्बिस फरातेन अलकम गा बादर नुकुरम शिरुक नुकुरम व अन तअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ आदि तिबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाफशुगा एम्मेन एक्कों हिफाट्टागन तिबुमा एकलांगे रुस्वा वडिगन्नवे वला तफर्रकू तिबा में बाबा नोमा وأن تناصحوا من والله الله أمركم أدي تمامهم مچ اسكريفا ميهن نصيحة تريوما أي إبامهم الله سبحانه وتعالى شريعة خلاف نو أكما كأمر كراكم غانما إبامهم إخلاص تري كيمن تريوما أدي إنكما كا خلاف كراكم غانما شرع أصول إن نصيحة تريوانجي غتكم إميهن إيه تريوه نصيحة تريوم ويكره لكم ثلاثا أدي تبامهن الله سبحانه وتعالى تنك من نرسوه القيل والقال بني كياغن واهك دكما وكثرة السؤال شكوى جنكم سؤال جنكما وإضاعة المال مدا بيكار كن مي تنكن تن الله سبحانه وتعالى نرسوه أرغون من ميادو مي حديث فلا بلانا فيكم قوانا أمتك حالة ميدو بلا فيهم أمتك ماغنو مسكتك وفامي وتي الله سبحانه وتعالى نرسوا تين كانت مثالك بلا أقول منك ميادوك مجتمع بلا لا فيهم
algon men ege fahatun harakat teriwa maagandu wahagata ki alqil wal qal mane ki bunye ebiskala sabit kom neti mihungu faratun yola dekke wahagata ke fahatun muli mujtama midwan dekve dogu buhtan wahagata ke fahatuga mujtama mitibi alagem doguwarin kazzabu fasiqun namadek zakadek roden adenum shar'i usulakum bandefa anwa bayegge dekve wahagata ke fahatuga algon mitibi bedifa muli mujtama ek kama hemme wakasratu sual shakwa ginakuru shar'i kankam gos shari'at tabanumuge etabbar shakwatake shari'at tanfiz kure wahage dakkafiam ei eki geggotam mihum mana kura chekkam ga mistakum terem bayake bedek ehema shari'at tanfiz nukure hame ay ko misamana ekashige no achekam bay mihum bedek eta bawaru shakwatake shari'i kame mihe ko shehe kolum filwa difikam go anama ege tafatu eta bawaru shubhataka shakkutaka echi ufadda ekankam ga bekaru wahage tange bedeke algon men fene islami taarikh kuriga bani israel ge zaman ge mihun ge shakwa ginakam usawon eba mehun jehunu duppantam wa sharika men asyam ege men nattuwalu mattaka katuwalu mattaka bodama gatu mattaka eta baawar shakwa take kuremun diye ei allah subhanahu wa taala nurusawaka wa idaat al mal adi muda bekar kur muda israf kur algon men ge terega mikamaki wara bodukame e tafatu eta geggotu algon men terega muda israf kurmuge wasilet tabani feturif misala ka algon balamahinga mi zamanu ga menikunna nuha ka algon balanama misala ka khabar fatura wasilet ta emme furtam algon balamahinga mi alqil wal qal bunye bunum mi magan usul tabay nus khabar fatura wasilet hama ya ko wakasratu sual bekar shakwa gina kuru bekar wahaga dekkuham e nuha banafege wesse bayinde alqil wal qal wa kasratu sual wa idaatul mal muda bekar kuru anekko muda bekar kuru bekar fasa har chap kokgen anekka bekar fasa ganege ichi bew e echchekam hame ken banana fe mege tereges emme echcheka agona belis mi tim maanege behimene hame ken mi ekanno aam komme kamekas mi usulan algon menna bele vidane mi kamaki allah subhanahu wa taala nuruswa tin kantata hadisi waakrevi alima muslim ge terega baaba ufeden dimawa maaganu sawbtaw terega ilmari faah kurwa salafu salihu ge manhaja usula khilafu fikurta visnunta tafatu nantoga islam mujtama terega aw ek mane ki riti nannamuga riti shi'artaw dasuga nuwata waki shakhsiyat ekge fahatuga mistakun jamaa'ifa tibu Allah subhanahu wa ta'ala ge fota ekalaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga faaluwe bayan befawa shar'i usulta hurigotakan hutta waki paatiyaka nuwata waki jamaataka nuwata waki fardaka nuwata waki shakhsiyateke visnumaka dawat dem fahatuga jamaa'ifa tibumaki eisa mujtama terega baaba ufedene kank emmenge goyeki Allah subhanahu wa ta'ala ge fota ekalaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge goyya uni e usulat tabawan goyekam gawanama waki mihegge waki jamaategge waki paatiyegge waki shakhsiyatege faata gomuge badaluga migotak goyenama emmen ebba umaki duruga wakamenno ediketta e hame ken sawba ehenname salgon men waki jamaata kannuwata waki paatiyege kannuwata waki mihegge faata jamaawan goyekam gawanama e warapor masale shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah mi mawdu wahadakum vidalu fave man nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahuga ummatuge evves mihekam huddevegen waakamen nune ummatuge waki farudek emihege ebege imamakan hada emiheku buniti wakibeka gulun bahatta emiheku buniti wakibeka gulun kada migota kantakko adawatterikan emihege macca qaimko maneke emihege bahak adawatterive emihege bahak lobiwetive mi huriya kamek e waki miheku puna bahaga qaim kurmaki huddakamen non ekivegen ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiwa denti bi huriha bi hunnaki wes insanu ilmuga kite mati darajeka des ismatu noda kushum bariyamun eiki evs miheka ekkamen nu ehmima waki miheku puna komme echek ei allah taala ge foda nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata eddaraje echekkamuga balagatun ei evs halen evs miheka
huddalegen wa kamenu ilmuga kite macce emiyuge dekamuga vies ek maane ki waki miyuge bunati ecche gohen nuwane ei evves halegga ecche haggumagun kasyaruwege nudane gota dekun ei emihaka deetedega rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfurtaka ek gota dekumuge vishnu ehem alima malik rahimahullah vidala fawe kullun yukhad wa yurad illa muhammad sallallahu alaihi wasallam bay basfurtaka illa sahib hadha alqabr aharmen tere komme miheke ve semege bas qabul kurevi ana ba bas raddu kurene miheke muhammad sallallahu alaihi wasallam basfur fiwa ekale faan basfule radde nukurwen huriya echke ek haggo ekole ifawach enu komme farataki ilmuga kite mati shakhsiyat ekam vias ku ekulomuge ihtimal onna ehem vejjikam gaanama buna komme bahe pura komme harakaten hagguga matiga onnana kama dekun ei emiyega deterega ismatu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfulutaka en hamakurun ebbe salega ekan algon menna qabul nukure ekam ifada manhajakan usulaka dawah dekam gaanama ummaterega baabaw ufediginda migoto salaf salih ga manhaja khilaf aqidata algona mujtama tere genawma dawah dinuma islam kurma mifada kankamuga salaf salih usul taka khilaf we fushura diuma kiwes mujtama terega baabaw ufedeni kame ege sawum ekimihum eki jamaat taka ekimihum eki party taka ekimihum eki fikur taka goa ebbe ka anabbe ka echi goa hedun ei mujtama terega aamugen danaka hama hemme baabaw ufede ane sife ekmuga ilmuni faaha kurwa fave dogu bastaka mistakunge vishnun di puri saund ishara kuri wahake me mistakunge terega kiriya khabar feture eruga ummatuge bodati maslahataka fasadaya asalihitaka gulifawa kanka aamukon aamu rayitun qabul kurani evves kala itubaren nek gotakkamuga wanya ai warabod masale nek maane ki mujtamoga aamu masalihtoga waaka dakkan jeheni e maslahatan enge danna bebefu shari nasu tafsir kurwen jeheni ilmuringe vishnumuga macca ehennames gawmuga mitibe ruwaybida mikiya tandur nudanna deuli ennuwa mihum feran der mihunge fahatun nuwata emihun dakka wahake fahatun mujtamoga afradun duam farafikamu gwana misahitagu baabawage hingada ermes mani kurin denne vihe me haggu eggotan ovva govelitaka adime daaba ekkam balla uhud hongura mag duga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hongura mag maadanuga ekadeka faanu avahara vejjikamu khabar hongura mag maadanuga feturigin dia bayin ashabe kanu vidalu kiivegen heyye aharmen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne zamane ke hongura mag kurme ki kur ekuri kaawone de ki wahakas gule misale mi kit qur'an ga aye ngai kinet وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم محمد صلى الله عليه وسلم كي رسولك एक देख पालो पुरिम बस रसूल बेकन दुनिया बडागम फाय बे फुन निमि गोसेव एक देख पान आवाहार वेच्चिया नुवत गतुलु वेच्चिया तेबෑමි අනෙක්ක එකොල්ල කොල්ලු පුරි එක ගොතන් එඹුරි දාම්මි एक माने के एक देख पान दुनिया के नेतस එක දෙපාර ගෙනස්තේ උසූල්තන් එබ හුට්ටේ ඒකේ අලගොන් මෙ ගිෆමි ඒක හිෆාගෙන් කුරියෙක් දාස් ඒ උසූල්තෝ කලික කුරියෙක් දාස් ඉෆාරෙගෙස් ඊතිබාර්නෙක් මිදෙන්නේ විකාර කංකමක ෆාතුන් දාම් ෆරාෆ්කම ගානම ඒරෝ මිස්තකම් බෑබෑන් මිසාල කාලගොන බලමහිඟ අලගොන් මෙ තෙරේක දීනි මස්සලතවග බයි ෆහර වර බොඩති බල්ලව කුෆුරුගේ මස්සලතව kufuruge masala tawga nurakka bodati masala tawga algon menge ilmu warak kuda iruga wes algon menna mi masala tere badre ilmu warin tibut tibba amilla afradun qur'anun sunnatun hadis ilmu warin usulta salaf salih manhaj kiwa wane mihum amilla mikantu wahadak dekum sobu mujtama terega fitun fasad ufadi ebbe kanebbe kafarko ebbe kanebbe fasiukum gadeki ebbe ko anebbe ge muda ganima kamu gadeki me deke hisab mujtama gossan wen kiwe ei kankamuga itubarne geggota algol men echi qabul kurum bashaf kamu gawanama ei warabod masale demmi wagotaki mi fikuru kuriya damun gos emme fahum mujtama fasada usul taka islahu ane gota mi huriya geggote qur'ana sunnatu aliga kiyawaganti mismihu macchebes mi hukum mennan amaden kumbe to islam qur'an allah subhanahu wa ta'ala gufaddas ko ganti mi hu nota ilmu ga ulfati mi hu gemme furta manna
beruwani usul takum beruwi maden alutakum balahattane bayaku neti emihunge gowagen kuriyed daane evves bayaku neti ya mujtama terega tafaatu visnun takadimaya daawgebwan ekam so mujtama baabawan hennames ilmuwarenge faatuga nuni hewishne bayge faatuga emi masay kurakum goanama mistakun daani hakka dimala ekam enun gotaka amille visnun taka khiyar taka damfaraafkum goanama ege sabu umme baabawegen hingada kid qur'an ko allah subhanahu wa taala mifada figur taka taban uma nota fasikun genna khabar taka taban uma amur qur'an foe wahi kurbi ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin e imam demistakun netibami gata fasiqu khabarakagen asikam gawanama fatabayyanu ekame saabko sabit kuras an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ei tibamihun ekamuge rangalu murangalu gon neegi jahilu haluga tibe bayaka tibamihun faratu musibatek aniya devidaneti fatusbihu ala ma fa'altum nadimin den efada halateka tibamihun kula kantaka meduga mayusu hitama kora bayakamuga tibamihun vedan timmana sawbekamuga ilmur vidalu fawani tanaqqusul muslimi wa su'u dhanni bih mistakunge muslimunge aabu kiyuma emihunna ki nikameti noni emihun gahunna bali aabuto waaga mistaku terege dekkuma wasu'u dhann adi mistakunna muslimunna meduga kun hi kuru mes mujtamu tere baabaw ufedasat me sawbata ki sheikh fawzan hafidhahullah livafur sawbata agona morigota mitanga mi gennan ehem megen kin qur'an allah subhanahu wa ta'ala manakuru wafoni ebbe kanabbe ka malamek kuru mita algon warabboda kama eden darusen asu aduwaham wadagen tibbani hama hagiyatuges emme furtama algon menga ameli nafsu islah kurma demiha maqsada kis emiya nafsu islah kurum furtamani taqwa ya wasiya kuar furtama wasiyen annani demiha dimala hama ya ko aduwa mihunge amille nafsu islah kurum maccan algon wahadaken jeni ek mane ki darus aduwa sawafa ehem mihun nan anek algon me e badobasta bulum mi mihen neda ne hen neda algon menna kihawarakatto mikon kam golweni ei samanu anje kam ehem bay algon nama deke goen ei emihun nege sobu faafa qur'an allah taala wahi kurban ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab mane ei imam jimistakunne tebamihun ebbe kanabbe ka malame nukurash asa an yakunu khayran minhu ehni malame kurami hunna bore malame radduwa miha allah subhanahu wa taala hadratuka ma mamiya ka vedan algon me mihegge derawahaka mihegge nikameti wahaka ene ki mine ene kare mihege kiyan wahaka dakkar algon me be engeba allah subhanahu wa taala hadratuka algon da emiha tere kaawka mabwegin bani emihege wahaka dakkar emiha vedan ma mamiya ekum algon me nazar geena war dammiyege dekigum wahaka dakkar wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun adi anghen takum mes ekamalun ebbe kanabbe ka malama nukurash ehni malama kura anghen nubure malama radduwa anghen allah subhanahu wa taala hadratuka ma heobayaka vedan wala talmizu anfusakum atibamu nafsutaka malama nukurash mita galgona misnadaru ka kaaku bawa emika me nafsa malama kuran misalaka mihuk amille enaka nafsadi me bunana bawa kale tiwara gos me guni kale ga attiyar mehne kale angadini mihire kale mihine kulege mi ehne nubuna ekam kiwe qur'an ka mengoni wala talmizu anfusakum tibame nafsutaka malame nukra shebbaw mane ki islam umme sifa kurai faawani en hashigande sifa en hashigande ke tafaadu gunawantam me ehem megmane ki islam ummatu ke fardaku e ummatu ane fardaka malame kura kurumuke misalaki hashiganu ke ek gunawadu ane gunawadu malame kuru agan atam malame kuru en atun ane atam malame kuru ummataki kal jasad al wa'id hadis ko en hashigande ke misal wala talmizu anfusakum tibame nafsutaka malame nukura shek mane ke muslim miha anaka adime kura malame ngai enake nafsa kure malamat ekive islami ummataki en hashigande fada bay ehem degen qur'an su qura fawani ei ek gunawanaku anek gunawana malame kuru fada kaveke ummatu fardaka fardaka malame kuru wala tanabazu bil alqab adibbe kanabbe ka laqab takun nugwash wanamun nukiyash nuruhe tafaatu laqab takun arwa egota mistaku sifanu kurash kurim wanagoti miwesam adavet tarika ufedene kam mine ki mine jamaat ki mine party ki mine parami migota
nafratte emi nuruhe nafratte nantaku nuni manam algon men tere kiya hada kam ganam ege sabu mujtama terega nafratte tere kam ufede bi'sa ismul fusuq ba'da al iman iman mafhuga fasi kama ge nuba kama egmane ge mihuriya kama ge fasi kama terege himene kanka ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون توبان وجميعا مقشر ان ياوري مهن كبامي مهتا بس فافا تري همنه كانت دين الله انغون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اي امام الجميس تكون نتبامي غنا هم هين درواش ان بعض الظن اثم مقشر باي هي كي فافك ولا تجسسوا تبامهم جاسوس نقرانه ولا يغتب بعضكم بعضا ادبك انا بك غيبه نبراشه ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه تبام الرحمه تبام الاخا مسكنو مولايفا وحالو معنى مروفا وحالو گene مسكنو ga dangalage ka فكرهتموه تبام يكمغا نورم واتقوا الله ان الله تواب رحيم تبام الله التقوى واشهد كشر الله سبحانه وتعالى گine توبه قبول قربا اوغا وانت رسكلا mi amuko muslimunge terege ebbe ka ebbe wahaga dekkumu nurakkatirikam bodofa waaruga evvere ma bodo adamettirikam mujtama terege feture ilman nisbebba mihunge maske onuwata emihunge wahaga mujtama terege dek Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah vidalo fa wa ashaddu dhalika kullu mige terege emme nurakka teri bodo kam bodowegem wa kameke dini ilmu warin nai din ugene mihunge terega mihonna එකක අනෙකක ආබු කිව් එක අනෙකක ජරෝ කර නෝනේ එබ්බේ කණබ්බේ දක්කොන් අනෙබ්බේ මතිකො මේකත වාහදක මනුරක්කක මේ කිව්වේ මිනුරක්කලෝගේ අසර මුජ්තමා කුරාන් ගෞමෙක ඉස්කොත් තිබි ආමු රයිතුන්ගේ බොලුවේ හිෆාගේ එමිහුන්ගේ නික්කුරේගේ හිෆාගෙන් හෙවාදිමේ ගෙන්දන්ති බයක එබ්බේ කණබ්බේ තලම් ෆරාෆේ කිනතුද මුජ්තමා උදාන කවමුගා මේ දෝන්නකේ හුංගාන ගොන්න මීහකු ඒන තෆාදු ගොතන් උංගාන දොක්ක ෆුලම් ෆරාෆියා මොනි තලා ෆුලම් ෆරාෆි දෝනි කොස් වරකන මුජ්තමා එක්ක ખરાබ එහ මී එම්මෙ නුරක්කාතර කමකේ ෂේඛ් ෆෞසාන් විදාල මින් අජලි ඉෆ්සාදි මා බයිනහු ව බයින මින් අජලි තෂ්තීත් අල් ජමාඅත් අල් මුස්ලිමා නේක සෝබෝ නතිජා යකි මිස්තම් ගතරේක බෑබෑ උෆෙදි මුස්ලිමුගේ ජමාඅ බෑබෑවෙන් දියු ව මින් අජලි අන් යහ්කිද බඅදුහුම් අලා බා අදි එබ්බේ කඩබ්බේ දෙතරේක හසද වෙරික උෆෙද්දු මට්ටගේ الذي يفعل هذا نمام بكنت قران انك تبودوا منهم تريغ همين بيك وقد نهى الله عن تصديقه وان طاعته ولو حلف بقوله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين الله سبحانه وتعالى اغمن امر قرب عفوني مفدا دبودوا منهم واහ කඩු නේහුම එමිහුම් හුවා කොෆා ඒ واහ කොපුනිකම ගවියස් තිමන් නෙහම යකීනේ හුවා කොෆා මේ خبر මෙදෙනි පුඤ්ඤස් එෆද දබෝඩවා منهم واහ කනේහුම الله سبحانه وتعالى وහි කුරාෆනි ولا تطع كل حلاف مهين ميدن نيغوت ميهුන්නා ආබු කියා දොබු හදා මේ නමීමා නොනි දෙබෝඩවා මීහුන්ගේ බහ තිබෑ මීහුන් කියමන්තරි නුවාෂ් හම්මාස් මෂායිම් බිනමීම් හම්මාස් මිකේනි මීහා මීහුන්න මලාමෙක්කො ඉෂාරාතු මලාමෙක්කො මුලෙමි කුර්ආන් අල්ලාහ් වයිලුල් ලිකුල්ලි හුමසතිල් හුමසා الهمزة أي مستكون التفات إشارة كم بكتر جساق ملام القرآن لمزة أي دلم مستكون ملام القرآن باي مهتبين ميهم دامفر ميهم فاتم إك إشارة كم نيموكا مي أنغا غغغ هذا ميهم ملام القرآن أنا بيجي دلم ميهم نال بتشي وامي إفده ميهم نا كيفن تري نوم تبع نوم كيد قرآن وغا أمر قراف أي حديث قرآن لا يدخل الجنة نمام دبود واميها سورغن ونا حديث روا قرآن الإمام مسلم හතරවන සෞබෙක්කමුගේ ඉන්වර විදාලෝ ෆාවනි අත්තහාජුර් බයිනල් මුස්ලිමීන් මුස්ලිමුන්ගේ මෙදුගා එකක අනෙක ගුළුම් කෙන හජුරු කුරු මී අලගොන් මෙන් තෙරේක වරන් ආමෝ ෆෙක්කොම් මෙ ෆිගුයි මස්සලේක තිමා දෙකේ ගොතා ඛිලාෆු ජම් එමිහෙක ගුළුම් කඩාර අදිකෙත්ත ඒ ශරයි අදිකෙත්ත ඒ ශරෆු සාලිහුන්ගේ මන්නජා උසූල්කම බයි මෙහෙනවනි කබූල් කුරෙෆ ඒ වරබොඩ ඔලොමෙ එහෙම් බාම්බෙජිකම ගානම අලගොන් මෙන් ඉස්සේ ගුස්සාව සලෆු සාලිහුන් තෙරේක මෙස් ගුළුමෙන් නෝන්නා ඒ කිවේ Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya ehen ashabe ko nabai masal to khiyar dafa dafa ehen name sebe fulun terega midenne hajun kurmenno figui masalata misalaka balama hin algol me mi ma bodo fa anghena wari mi firimi ha maruin ma bodo fa hori anghena
wari kurir maabadu anhenage firi marwajja emege iddamedu ilmone khilafa ashabe kon tere khilaf Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Ali ibn Abi Talib devulun baki emihege ajalaki emme digu ajalaki emme digu muddate hamo emme iddahama kidu Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala ngwafati wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun maabadu anhenunge iddeki maabadu anhenunge iddeki emiyu bihafu aden ayatu Allah angoni والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 تبامي يغترين في مروا أنهنو بفيرميا مروجا أميو انتظار كرنجين هاتر مها ديهدوس مهار أنهنك إنك ما بنو ميه واريكور تانا كفيرميا مروج سؤالك دين كوباي إنك إدّك أصابك كنتري مسألة خيال تفاق ایکی مسئلہ کا حدیث وارد ہوا حدیث بے بیفو نام فورا ندی صحابین نام بے صحابین نے حدیث لیوڑا ہے فلت ایک تو بدالو بے بیفو سے عبد الله بن عباس اللہ تعالی عنہ بدالو بھی ہوتا ای ام دیگو اجرے کے ام دیگو مدت کے نہ ہم کرنجے انس مسئلہ حدیث سے بھائی ویہافیا میں نے کاونے پروین ان اجل ہم ہوئی کم ویہافیا سنت واسے بارے අසාබේ කන්තරේ මේ ඛිලාෆ ඔතක සෙමිහුන් තෙරේක ගුළුම් කඩ හජුරු කොෆෙන්නේ එහෙම අවු මෙදන්න වාචිකි තිමා ෆිගුහි ගුතුන් ගබූල් කුරා මස්සලේක අනකෝ ඛිලාෆුන් එයි ආගුණුන් තෙරේක හජුරු කුරු ගොත ගුළුම් කෙනුන් ඔන්න බානේ ගොත නෝනේ ඒ ගොත ගුළුම් කෙනුන් එයි සලෆු සාලිහුන්ගේ මන්හජෙන් උසූල නෝනේ එහෙම බෙජිකම ගාන අසාබේ කරන් තෙරේක මී දෙන්නේ ගුළුම් කෙනුන් ඔතිස් شيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله تيم بيك مي بسافوي ام فتم حجر كرو مانا ودالوي الترك والابتعاد एक माने कि मिया को में दूर को ला फबहट فهو ابتعاد الشخص عن الاخر وعدم المكالمه मिया को अनेका दूर को गैना वाह का नुदक्का एना गुणों कडाफो ए मिकेनी हजूर को एगो तुम शेख फौजान हफिज़हुल्लाह तिम बयक बस्सा विदाल एक की काफर मिया या मुशरिक मिया काफर मुशरिक मिया अनेका की फासिक मिया अनेका की मुस्लिम तकवागरी रंगलो मी तिम्मियो विधि मी तिम्मे ना गुणों के ना को में तो बाहर विदाल अम्मल मुशरिक फल काफिर फयुहजरान हजरन तामन मुशरिक मिहा एक काफर मिहा गुणों कडारन जे एक माने की एमी एक रट्टे वेगे रहमत तेरवेगे हितु का देबे होएगे एबस का लेखा न कमे होएगे नुआन वाह दक्क जी चिकमवान वाह दक्कानी एमी एक दुनिया को तुम करगोन मुआमलाते को तंग हे नमस एमी हितु का लोबे कुलुने ओगा तेरी कमे हितु के लोबे एमन ना तेरेगा ओवेगे नुआन की तो कुरान अल्लाह ताला अंगई वर रुजज फहजुर तिबामी गुणुं कंडाशे दुर्वति वारे अर रुजज मानागा इल्म विदालवनी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विदालवनी एक माने की अल अस्नाम व अहलुहा बुदा बुदुगा अहलुरिन बुदा बुदंग अलकों कुरा अहलुरिन ना गुणुं कंडालाश कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला अमर कुरा एमियुन ना गुणुं बजे को कंडा देवना बायकी हुक्म अल हजर फी हक़्क़िल मुस्लिम अल आसी फाफ वरियका मेदुगा मुस्लिमों के तेरे मुरी फाफ वरियका मेदुगा गुणुं कंडा मी वरम मुहिम तम कुरा समाल वन चेन अलगोन तेरे का मुस्लिम मियोले अलगोन में गुणुं कंडा मी हवानी फाफ वरिक मिसाल का अलगोन में नूनिया तकवा वरिक شيء بدال والمسلم إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم تجد فيه النصيحة واستمر على المعصية بدال والمسلم ميها بودو فافي كوك إن النصيحة دين إكم وصوبون أسر النكوفي كم غوانما وكان الهجر فيه علاج له وفيه رجاء لتوبته فإنه يهجر إميها يا إميها بولون كذا ليما إيه سببه إن إسلام وتوبة وانا كم كأميد إيه كده قبول كره كم غوانم فإنه يهجر إفد حالتك إنها بولون كذا لبيدا نصيحة ديني أدوني دين تمنى من علاج كي بولون كذا ඒක නතිජයක වංජෙහෙනි තිමය ගබෝ කුරුන් කියන කණ්ඩාලා ෆෙ මෙනේ බුරි අන්නනක් නූනේ මෙනේ තවබාවුන් දොරු එබ එක්ක තිමන්න එන ගුණ කණ්ඩාලා මුගන් لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفان بين أصحابه كان ගුණ කණ්ඩුවා ලෙවි එයි තබූක ගුරාමය වඩා නුගන්නේ විතින් සහාබේක ගුණ කණ්ඩාලා බි 40 දොස් වන්දේ ගුණ කණ්ඩාලා මුස්ලිමුන් නම සෙන්ගෙවි එබෙවන්න වාහුන් දක්ක ගුණ කණ්ඩාලා 40 දොස් එයි එමිහුන්ගේ තවබා අන්නන්දේ वकी मुद्दत नेति गुणों कंडुवाले बेहन में 42 उतरेगा एबे फुलंग तौबा की तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कर बैक सूरत तौबा एबे फुलंग तौबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल कर बिका मी को फेदे सवाल की देशे अवन फहुं एवा दनवाल
den she kuriya wadan vidalwani fa idha kana fi hajr al aasi maslahatun rajihatun bi an yatuba wa yakhjal wa yarji an dhunubi fa inna al hajra matlub ena gulun kandalumuga faafa kurami ha gulun kandalumuga burave maslahat ash-shar'i oennama egmane ke ena tawbaw nuni ena ekamattaka laduwetiwe ena ga faafan ebo rujuumuga maslahato ekkamuga wanama e halatuwa gulun kandaluma ke devigem wakamat matlubam amma idha kana hajruhu la yazidu illa sharran nuwata misalaka ena gulun kandaluma sobun anakkaga nubakan ituruwa kamuga wanama wala yaziduhu illa ma'siyatan fil hajr eenage gulun kandala fikam gwanama den eenage kura faafata ituruwana kama wa halattoga fa innal hajr hina idin la yajuz ihalatuga ifada mihiga gulun kandalmaki huddaka mennon misalaka algodu ge dariyaku goskabe koffiyam algonde ene gulun kandali me ene asaru kuran eki bappawi ekam ehemmi eka ene gulun kandali no algon misage enne fa dukolle dokollafe denganekka anna gosma bodo ekiwen hembeka gulin gada ne hembejja algonu gulun kandaluge sharri maslahat maqsad ega nek hembe jefeda halatuga nujihe komme gulun kanda kar mege dekolma sharri maslahat kattake gulun kanda algonu purin danna gulun wahake ballwa tabu kangurama ega munafikunge eta baawar be kangurama eka nude munafikunge eta baawar be kangurama eka nude adi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam miskituga wadage emiyuge shakwa aduwasso inne miskituge shinde wadage innevi munafiqun as ekale faanu gaatuga dannawani timamme dogu hadani mulimis timanna mihim vegenne ehem vegenne kiyan dogu hadaga uzurdan ekale faanu engi wada gannawa dogkom sehat ekam emihun beer faanu dukon ekive emihun gulun kadanu kone maslahat munafiqun ekam imanuge ahulwarin teren timbe fulaku wadaage teduveri kamayagu timanna menna ham hageetugas daanje noduleka uzurannate ekam duniyawi kankama hore ri chabbunade hadis kure amma hada faqad sadaq min ebuni tedeke hadis teda buni mihun befulunna gulun kadalevi kive e gulun kadalumuga maslahaten oti shar'i maslahat e befulun kiya warak ekam boduwen gulun me befulun dalu timanna me gulun kadali miskitan as rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge namaz kurum imme furdama sabu isaf kuri inname ekadek man timanna de ballawa to bal timanna ane farata mun amrana fiyam hiwe timanne bala ekema rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekam timanna ekay faade balala fiya ane kane faade timanna salam ekay faade assalamu alaikum mehen dennewima hitan are ekay faade muruful balafa bay faare hitan are salam jawab deves nu deves kiha asare quran muslim mul mujtama ekko rasulullah sallallahu alaihi wasallam swagnu kive emihunge gulun kadalum ga sharri maslahat wati ekke munafiqun hama emule ko tamule ekive gulun kadalum ga ne sharri maslahat itur gosu nuni emihunga adawat එක ඉතුරු නු කමෙන් නැතිම එමිහුන ගුරුන් කඩ හොල දැන් විදාඩුවනි මේ රංගණු මීහක ගුරුන් කඩාලු මුක වාහක කුරිගේ බෑගාදී ඉතුරු විදාඩ ෆාවේ බල් තුවාසලු මඅහු නසීහා අදිකේ තෙෆද හාලතුක ඒනෙන් නසේහෙ තකුරාර කො දේශ ගුරුන් කඩාලු මුක මස්ලාතෙන්නේ එහෙම් බීම දෙංග ගොතකි නසේහෙ දිනුම ගේන දෙමි හොරු والمجالسه هذه هنا بيشين علوم لعل الله ان يهديه فهرك الله تعالى تدمو دكوا فانه او يخفف من شره على الاقل نوت اكون هنا دور كليس فهرك هنا كرا كندو كم سرك ليومك اميد ابوت ام جفد حالته گنا واكستكار هنا اكو بيشين كابوس هداش එක මේ ගොන්නාන ෂර්ත තිමා හලාක් වදා හිසාව වෙන්න කරා තිමා දෙන සලාමෙම මිහෙකා කො නසේ දෙමු හදාන් තිමා හලාක් වෙන් කමකුණු මේ ශරයි උසූල් තම මේ සලෆ සාලිහු ගෙන්නවා ෆරි මන්හජ් තම කම මේ නම් මන්හජ් අගොන මිච්ච සමාලු වංචෙන් හැම හිතන් ගරීම මුස්ලිමනා බුලුන් කඩා සලාම් ගවාලි මනෆරාත මූන බරාලා සලාම් ගවාලි මහමේ කිනි වාලයිකුම් බුනලා ෆහී බි සාලික අගොන කන්ත පුරන් මෙර බයි ෆාරෙන් ෆෙනේ අගොන අස්සලාමු අලයිකුම් නේ ගවාලිම ඒකෝතන් හදාලා බබ්බෙවන වඩන්න අස්සලාමු අලයිකුම් නේ බුනි වාලයිකුම් අහුලු කිතාබින්න සලාම් කුරන් ගොත අගොන තෙන් බබ්බෙවන සලාම් කුර එක් ජමාත් එක ෆස්සෝකුතු නමාදුක මිස්කිතු නිකුමේ සලාම් කොල්ලිම වාලයිකුම් मी काबर अहुल किताबी यहूदीन नसारा इसपे सलाम कुफिया एमियुन देंजे जवाब मुस्लिम आखागे मिदनी कीवेगेंत तिमा कबूल कुरा गोते फिगुई मसले गेन खिलाफ वेगे नूनी तिमा कबूल कुरा वके इल्मोरे मि मसला का बुनि वेगे गेन कबूल नुकुगे नूनी तिमा विष्णु कयने विष्णु नुदाती अलगुन मन तेरेगा कुलुं कंडाले एबे साले गे हुद्देगे मान कमेन्नु
dem vida nashe vidalwani amma al mu'min al mustaqim rangalu teduri muslimaka gulun kadalu wa amma hajur mu'min mustaqim fa hada haram mi kanaligen haram kameke idha lam tastur minhu ma'siyatu wa lihadha naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an at-tadabur wa at-taqatu enege faafa innu fennakum gawanama ene taqwari mihen enege rangalu mihen embejja mene gulun kadalu maki huddogem wa kamenu islam deenu Allah subhanahu wa ta'ala amur qurafa kamennu hudda devwafa kamennu rasulullah sallallahu alaihi wasallam angwafani la tahasadu wa la taqatu tibamin ebbeken bek hasde verin washe wala taqatu efanka gulun kandashe wala tadabaru ebbeken bek furagas nudeshe wa kunu ibadallahi ikhwana adi allah alunkum gawe afunta ekam gawashe wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa salas muslimaka huddage nuwe ena gaha gulun kanda forun tindu hobre dibegum muddatka den bidalwani yani إذا كان لابد ليكن إلى 3 أيام كمين غلون كنارن جهالتك مثالك الدنيا مي كم كأنك مين كمدرن نكاج زواب كو تلافلا حساب هنگ جام ضرورة بدي بيفار هم هون نك بجي بيفار إفد حالتك هور إفد كم بجي كم غوانا ما تين دو هور إترو إفد حالتك هود بجنوه إذا كان الحج من أمور الدنيا مثل إنسان ظلمك أو إنسان أخذ شيء من مالك تبع ميك أني أمري دنيوي كم مثالك نونيم تباع موديل ميه جندي أو يتدع عليك تماغ نفسك إنك عداوة تري تماغ نفسك جلو ديني فغضبت عليه فإن الذي ينبغي أن تدفع بالتي أحسن إهارة جالس إيه يا هيو قتك معاملة كم إكمل فيكورات ما نك أنيا أنت بركات رواشه أنيا بدلك أنيا كم من ديك نوجي وإن كان ولا بد فإنك تهجره إلى 3 أيام كم من مهارة جالس قولون كذا نجيك مغارم تين دوس وندك هو بدانه ثم بعد ذلك يحرم عليك أن تهجر إيه فوق حرام بكم بيميها قلوم كدارا فهرم تندوه بره إتروجكم كوانا إيه ما مي تين غوتا تين حالك شيخ مفاه كورا بدار فواني ألقون من إسلامي تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان بلالا في موانا مفاد حادثات مسلمون ترين فينا بهوري بلوا مي مسلمون نعمل دكين جه قوي ما النبي صلى الله عليه وسلم مي هغ زياره كرمټه کې کرفان کا اصحاب ایکو جماعت کا کو نک وډا دین زیاره کور میها کاری واهغ دکن توفا ما نبی صلی الله علیه وسلم حدیث پر اين فلان مين میه قبه اتان نه میه واهغ حدیث پر مين میه قبه قال بعض الحاضرين تاتي بين حاضر تبيفن بدالوي انه منافق لا يحب الله ورسوله اي منافق كان الله كلام رسول لبنوي میه کو එකම අරගෙන මේ දන්නවා මේ කබේකට සුවාල එන කොබෑත දෙන්නේම සහාබේක දන්නවනි එනේකි මුනාෆිකේක අල්ලාහ් කලංග රසූලා ලැබෙනු فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هم كشر الله سبحانه وتعالى نرك ميك مچ حرام كوربيه لا اله الا الله الله سبحانه وتعالى وجوف الاداء اخلاص تركما كيافي ميهك معنی کہ اخلاص ترکما کلمہ کیا اور میہک کیننگے میہک منافقے کے اللہ کلام رسول لوبنو میہک کیا میہک ننکنالا میہک دمے බුණානි ඉඛලාස් ත්‍රිකමාක එන් අමල කුරක් මුගාන එහෙම වාහකේ ගාසොවේ මීහපු රාබෝ මී වරක් ගිනාගෙන රාබෝෙන් ගෙන වේන ගැත්තලා අනෙක්කා ගොස් අනෙක්කා ගෙන එත ෆහරක් ගෙන වේ මීහෙ දෙන් එෆාරක මිග තකවාරම් ෆරිය මීහෙ කො මිගුණනි اللهم لعن حدا බොඩ ක්‍රස් කලා කියන ලාන ලබ්වාෆන් මා අක්සර අන් යෝතා බි කිහා ගිනවාරෝ එන ගෙනවෙ හැම තලාව ගෙන්දි අනෙක්කා දෙතරෙන් බොයි දෙන් ඒකතරේ මේ ඉතා ඉන්නේ බේබුලක මේ ලානත් දෙනි දුආ කරන اللهم لعن වෙන ලාන ලබ්වාෆන් දෙ මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කේ ලා තලන් එනේ ලානත් දෙන් දුආ නුකුරස් فوالله الله غندي بنمه ما علمت انه يحب الله ورسوله تمنك انغي في نوي انكي الله سبحانه وتعالى එකලාංග රසූලා ලෝබින වාමි හෙක්කමුග එංගි ෆෙන්න මානේ තිමුන් කරේ බලෙගි වඩා ගන්නවා ගොතුක එනේ කි අල්ලාහ් එකලාංග රසූලා ලෝබි වාමි ෆාෆෙන් එනේ කුර එහෙම එහානතුම සවුමුල ගන්නතේ එනේ ලාවනත් දෙන්ගේ දුආ කො එනේ අලගොඩ මෙන් මේ ජරුම කො නූනි එනේ අලගොඩ මේ ජමාඅතුම් බේරු කො ඒගොත අමල් කුරේක මීකින් අලගොඩ මේ बार वाला की फाफ कुरा करनो एहन नबे सागोन में दन्नवनी मी हालतु गारस एके फन हदीस कुरवनी ए अल्लाह एकलांग रसूल है लोबी मा मी केने लाने नुदेश एक माने कि अल्लाह एकलांग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हितुगा लोबें कोई मी बस फाफे कुरवी दाने ने फाफे के कुरवी दाने एक बस मी गुनर फाफे करान कोने ए नबे से हालतु का अलगोन में एना का जाफ बेरु को डाफ को वारम देन कीने माने एने अलगोन में शैताना मगन एही तेरे वेदनी एने गोतुवा हलाक हुए
hingada ehem wima algon men darus waranga kurukolle wajhe adi ehem darus besmire e boy wara gadi mehar min kare feshe ehem algon waha ko nimmadani ni mawdu girad kore wadi situra puri bay waagata ka behegotun ehem majlis ge tibe kona bador ko ummeduga hada wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.